우리 아하가도 놓고 내가 오늘이다. 할렐루야! 이거 때문에 나타나는 말씀으로 부모 가위에 문에 대고 예수 다시 할렐루야. 이게 다 진짜 선물입니다. 잘 쓰는 내가 소개해보고 내 신발에 아까 야로 내 처음에 태어나기 여기 쓰고 오래도 너무 높대. 나는 진짜 어려워. 이게 다 지금 처음에 내가 집에 잠깐 그러면 집에 누가 보았어요? 어떠하고 이빠 배우기 예수 다시 잠깐 위한 집집이 오빠 대한 모습이 나와. 그리고 말로 이쪽 이름을 하고 했잖아. 이게 약간 나오고 봐. 나 지금 택하고 가는가? 이자 고기에 들어서요. 내가 몰랐어. 누가 죽다고 하더라고. 나 괜히 진짜 아야만다. 왜 그러는 거야? 미안. 귀하네. 저도 아마도 내가 가는 나는 나 괜히 진짜 귀하네. 마트리스로 보라고 하기에 내가 자꾸 자기 우리 귀하네. 우리가 좋은 기대다. 우리가 좋은 너와의 기타를 가지고 이거를 주말에 먹고 있대. 아이들을 있죠. 좋아하는 예수가 주민수가 예수가 주민사. 할렐루야. 아리키는 참에 모여 있을 예수. 내가 이스라엘 예수 아이타 독하다 생애. 너네의 구원 예수 하나님의 기도와 알까기 과도하지 알기로 해야지요. 자기가 돌아서 산다니까 모르는 모르는 예수 그냥 귀하다 이 가도 오라셔라 과도를 했었네. 정말로 사는 오라셔라 과도가 바로 밑에 내려가고 있어. 오라셔라 과도가 과도가 내려 주라고 아까 아무래도 과도가 과사와의 자매의 기분 그가 왜냐면 이름이 가로 그렇게 이자를 봐봐 그만이 나가지 들고 가고 맞아 참 마음에 바꾸기 나왔다는 때문에 욕심하나 욕심하나 못하는 예사람께 과하게 못하는 때문에 그러니까 앞서서 미스요나 같은 나무가 서로 이용을 되는데 왜 그것보다 가만히 완전히 되고 알파나 사람들 귀하다 이런 이유가 위험으로 인하여 구인도 돌아다니는 나라가 돌아가는 돌아다니는 알파니 구이다 이런 사람은 나를 싫어 구인도 돌아가는 나와 예뻐 뭐 다른 데서 또 만나고 귀하다는 거예요. 왜 귀하니?
na telefone yawe muri gahunda yo koza na WhatsApp muri hose urugo rwawe nawe nawe ukora iyo twagize ngorane ariko n'ubundi ugiye kuza wawe ukora telefone yawe abantu benshi abantu ukora bameze kandi no mu murimo w'Imana kuririmba cyangwa kugera aho ubasoma yawe kugera aho kubiza wewe arakubwira mwana haraje tuwe abari abo rero ubuzima wawe What was it that you know? Go on. I'm going to stop it. I don't know about it. Kuja hivi kila mtazame pia kila kiona kipia ugahera ikawa kuu ugahera unapali unakuisu ugahera mahara ukinga kugiru ugahera waramukira ugahera shirima rekwaya abagabo n'ibumvira abagore bayo abagabo rero dukunda gutegeka dukunda gutegura abagore burya abagore bacu baradukunda baratugenzura bakadukurikira niba batumva rero mbega nawe umwana wawe gatatu adukunda n'imyaka itanu ikibazo tuyagaragara ikibazo tuyagaragara ariko niba umaze guhindukira ukaba ufite ubufasha ni ngombwa wumva inama tuva utazerera ugapfa wabaho abagabo bongera bahuye ariko tuvuga Yesu Mwisraeli alijifanya mwisho mukira abantu mutima bapfira hari kubyara kera ubaza kera yuri yabizana n'urusu kera ishusho yawe ya kera niyo uzabishira uzabishira Bihana kera bagamba babaruwe n'ubyakwimeza ubita wowe uzabikora kugeza mu gaciro kumurata imeza cyane batakoza kusamuye ariko baganye bagiramaye natwe tubaza bitugana ubu tugeze mu gihe uko gashobora kwifotora kiroga bwaburagiwe ibyaha zivuwe kera bagabo pasiporo none tunabaga pasiporo ayo matelefone yakoresha ibyaha abakobwa n'abasore bitako akifotora akaruhuka tugeze mu gihugu yisaba kubera agatandara ufatana abakozi twese ubucuruzi busaba waba wiga mu cyo ukaba wari kwizera kubera utangiza n'abagabo bagenda n'abisaba ngo bisaba babadesirana n'abasore bene wacu bisaba bihana
utihanye icyaha cyose uzabigarukaho naho sakari bagasana yatanze naho ureba kakurira abatena ibago igikorwa ibyo ariko turashima Yesu yeye ntabwo bikorwe gusa kugira ngo byewe nawe cyangwa ntabwo tubashaka yewe rero tugomba kuracyabikora n'ipantaro uracyayanga ariko ubiyanye aracyabikora ariko tubona twagomba kurwanya numvise nayo ubwoba cyane kuko tubona twese kugera agenda bazamutse baramubwira ngo bwira eko ugishe aho bamubwira aho bamubwira tugeze mu gihe kibata ari ikiraro cy'ikwayo igiye kuzafata bato bamuta sakuvuga bike wamutaka kuja zimwe baza abakozi b'abagiye kongera inama z'aba ariko kugeza abantu kimba twabohe story karaga aye abutera batse tubule Kalau kita masuk aku ini kerja ini cerita kalau ini kok itu dulu kita 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 ada orang yang
igaragaza ko icyo gihugu bagarutse asanga abantu bose mu nzira y'umusore gutaha baramubwira bati uyu muntu ntabwo bongera uravuga byose atashyira urubanza rwe umunsi wa kane abantu benshi abakobwa bavuze ngo bakubaha ibyo bari reka mubibahire kuko narasohoye kuko atarubuze kurwanya umukobwa utara bakazana bakazokaro baye azuba hakavuga mugabo utara baho bakwiye tunakuseka ugaragaza musore ufite ibikugoye tukimuri kugoye umukobwa ukeneye telefone yeba lakini tunataka kusuluhisha kazi. Alafu na kuna kwa mshuru. Kama ni kwa kodi. Kwa sababu la yuruna kawaida. Akili baada ya kwa ni kwa mshuru kitaka. Uwa na kibona kuruke. Jamii kuruka kwa kila. Hayo ndio Atamuhammed wabula kupanga yuwa kutana. Cheke moyo wewe utaka. Tusisuku kama story. Abiso kujomo. Baba anapokuita. Umusu kile. Baba anamuura kuongea na kile kile yake. Musu Uma através do governo, o governo vai estar cuidando do lado. Ninguém tira fora o rei. Tamba jana tubuki. Sua vida balari hadi. Ninguém faz coisa certa de fazer. Tamba mudando toda de meu. Exato. Nataka kila tunataka kuingia na wewe na sote kwa Biblia kama tuli hadi tunachoona ni mambo kama watu wanataka alipokutalima hapa leo wanakuwa kwa baraka atado ndio wapi kama ndio wanga ya watu ndio wanga hapo kwa amani ndio watu kama na wao ndio kwa la paswa basi gari ndio hata wewe basi ndio bora tutaka watu utakuwa unataka nini kama watu
turamaze gukura ibintu bye bari kumena nyina na se bari intambwe ubusubira kandi bari kurenga basanga hari uruzi barabona bakoze bari bababwira uko ari nziza y'intambwe iyo bifite bazo n'uko ari ikibazo ashobora kubavuga nawe wisenge ashobora kuba ari ikibazo yaba wowe kandi iyo bifite nawe wirinde urebe kutabona wirinde ashobora kuba pereseshi ashobora kuba ari umuvugabutumwa nigana kuba umuvugabutumwa yagiye kubwira umugeni ngo basambane akubwira ngo uruvuga rw'ibishyu bamuvuganye kwa pasitori wega baracyari gusizo ngaho n'imana y'ibyo kuzaba cyangwa abajura pasitori kandi wega abantu bakunze kubakira ngo baraswesa ubuzima bwabo bw'ubutumwa agateka abasambane cyangwa bavuga bakuvuga Nada de estar dado. Como la capital. Como a coisa o mesmo. Mas a minha cultura tudo é eu vamos sábado na comunidade sábado. Tu bastante, eu vou aqui. Olha isso. Tu tá no que para ver. Isso agora. Cada tu tem uma câmera, tu pode entrar, entendeu? Agora aqui é o cada eu vou botar aqui essa. Vai lá, faz coisa. Eu dou você. Tudo que é essa cifra, filho do campo da coisa. Agora é mais certo. Lega, olha aí. Vive o caminho do Rio de Janeiro, como está o time. Rio de Janeiro, na capital, eu venho o Rio de Janeiro, eu venho Dez horas na câmera eu vou te fazer. Rapaz, morra rico. Ela vai te começar. Tudo lá vai ter que achar. Como é seu? Eu estava fazendo aqui comigo. O mundo vai sair do viver para fora rico. Olha como vai sair por agora. Aí quando eu olho para aqui, entro olhando. O que é que eu vou aqui? Claro. Ela vai ver a primeira, ela caminha. Olha. Antes de você comer, que eu vou dar. Ela vai continuar. Ela vai. Ela vai continuar. Tu trabalha para o teu. Tu trabalha para o teu. Vai trabalho. Não você está dançando. Eu você. Vou olhar para
ahandi turagaruka kudashyira n'igihe twihanye byacu tukabyemera bagaragaza ndetse ari byo bamuhanye ubuvuzi nabo bagaragaza abagizi no kwa Yesu mbere we bavuga ati ubarutana abantu ikibazo barabibona turabiririmba tukabisenga umukobwa yambwiye ngo twakoze amapfuba y'isi ndogenda kugeza ubu ni twe twaboneka abazakera abapfuba by'amerere bakora tujya unabifiteho bariko twiha upastor abira gufatira igiri mwariko hafi kuhakanwe urabarika ariko hirya yagarutse kwereka uratangiye gusomana n'abahungu uratangiye urashimamo ariko yarangiza ndamubwira n'utahatse bwiwe ukarubwira n'imari zibabaje ati ngingo mugabo biruke yaro bakakuri yo banakopa natara bakana mu kubirana agikira mu biru bitaza bitewe kutaye kugirizaza bari kuzori bamwe bafite aba bakagitaje babandi kandi niba tutara unavuga ati ngingo utangure ate yatanga uburyo bwakira uyu buryo bw'ibyavuze ngo bw'uburyo uko biga umutwe w'igihe ariko asiteye bikiza gisize ukiri umuntu yizera bami Yesu abatanga urugendo rudabiri kandi urugendo rudabiri n'abagari ko urugendo rweta sinohoresha abaruzowe kuko wamugana tubari akuzabura gutanga kwazo ukiriza yashyize n'isoko y'imyanya uramubaza uti wasagatara kuba turavuga kuba yariyanye arababwira ngo urukuri kandi urutatuba urukuri ukuri ukirize kandi ukuri kuzoba indero barigana bami Yesu aribakira ubwirwa cyase ubwira ubwami Yesu mugafashe igihugu wabona bafata igihugu tamwe kuvuga neza kandi ukuri azatambaye ubwira mugore ugane kuvuga ukobwa wamusoro utaza kwegera ukobwa cyangwa uragowe yehova
akatangaje ukanda abanyabyaha n'abanyantege ntimuzobahindukirira ariko batubahindukirira aduhindukirira kandi musabe w'icyo kureba ubutumwa muri kino gihe igitsitaza ubutumwa bwo kwihana igitsitaza benda ubutumwa bw'abantu basizwe n'amajambere ari ubutumwa bwo kururanirwa ariko murakubwira ko uzokwimbura ibyo utaremye ibyo utateye agomba kugira rusengazugi iyo abanyamana kugira ngo imana nicyo kundwa icyo umuntu abiba icyo azokwimbura ubiba mu mubiri azokwimbura kubora ubiba mu muhemu azokwimbura ubiba mu gashi ubu abakora iyo masturbation kubana abahungu umuntu yarangiye kunyagituye abantu pastorose agenda sanga ni muri ndamubwira nturizeye kuko bishobora guhera udahindukira ategura andika itariki ati igikombe cy'itariki ni ingingo utibuka uremeye kwifata atego haleluya turasenga imana inyuma y'amezi abiri aramubwira ati pasitori guhera rya tariki uno munsi yamuhera yagarutse ko icyuhe cye kiragenda ariko icyo gihe umwana ntaho kica sinemera ko ari abonyine aje gahiye abaye kwikwiza akajya mu gihe bakuzomba isoni imbere yawe urangiza kugira isoni zo mu maso imbere yawe barakubwira bose wabwira ko ijambo rivuga ko ugera amaze kumva ubutumwa bwiza bakabwira pasitori ndakumvize pasita unyemerere unyandike mu bakurikirana ibice nanjye nigishe iby'ububatizo inaho n'umuce nawe ndakwiye kwigisha ububatizo bwawe aya mazina turi bacazobera kandi ntabwo bavuga aratuzi bose umuntu ariko n'umugabo kuko arakubwira ko dufise ikibazo cy'ingenzi twizeye kuko hari abantu tubona baduhagaze imbere ati ndashaka gusohora na hafi nihuse amajambo abiri ninde umuntu atabakira umwami yesu mu bugingo bwe atangakira yesu yihariye kugira ngo nayo ari yihariye mu kugabanya amajambo hanyuma barasubira aho ni ubutumwa bw'abaturage ariko umuntu atari yihariye na rimwe ari ngaho agoze urugo arayakwa bakora kugira ngo amutungo ariko turabona ko umuntu yaneshe porogaramu kwisi akita intege akishikara akamureka aho kuzaka umucoro wo gusenga birasa n'iseka ya ndirimbo ya mirongo ine mu Kiswahili kwamba zangu zimetoka hazitatoka ni wewe utazitoa wa muryango w'ibyaha wugaye uwo muryango umaze inkomezi kwibaza mu buzima bwawe nawe ubiyobe ndakurahiye niyapfa uzobaho kandi uzobaho neza rero ndende kwa kugutira kakoje ingamba z'imbere w'isi n'imirongo iririmba yubiri gatora wewe niwagenda
zaburi y'ijana na mirongo itatu n'icyenda umurongo wa mbere hafi umwami waramusuzumira urazicarira mu kigo hawe no mu rugo rwawe inyuma y'urugo hawe ku kazi kawe ku ishuri yawe mu biganza byawe hose imana irakuzi hano rero abantu umukiza asesa kumenya ari ibyaha abantu bakoze ntibakihana hanyuma ikindi gihe ntibemere yarahora iyakudoma k'urutoki ariko ijambo ry'imana rimuhera iriko nakudoma k'urutoki n'utihana uzofata umukiza asesa abasore n'inkumi hano bigize abasirimu atanga umugambi ushobora kumugore n'umugabo bafise ariko birirwa barateza ingorane kandi barazikuyemo ayo maboko yawe zayoboka bakaba abahungu n'abakobwa nicyo gituma bamwe bamwe muri izo ntebe kubera icyo birirwamo mw'ijoro amambere abigenebeze akifotora ubwambure bwiwe umuhungu n'umukobwa barangiza bakaririmba barangiza bagasenga barangiza bakavuga ubutumwa barangiza bagakorana ijambo ry'Imana rivuga ngo kwihana haba hari ikintu Imana ibona haba hari ikintu Imana ibona reka muri uruhongore rurimo abarezi ari gushengera rya Kristo kandi ari baba ruzi bigafata kukutira kuri abantu bituma iminsi muri abantu dusanga ibikorwa bitarimo kuri byabinye byose binyuranye no kugomba kw'Imana ndabihebye uhindukire netanaya bisobanura ngo hindukira netanaya
ijambo ry'igiriki rivuga ngo ejo ugezemo aho ugeze nyine hindukira ntabwo hindukiye ntuzubone uhindukiye ntuzubone ukorera umutima wawe impano yawe n'ugarura imana abana b'umunani 16 aravuga ngo mpemu uhoraho avugana n'impemu zacu baricabana batubazanira imana ijambo ry'imana bigari w'impemu y'umuntu n'itara ry'uhoraho risuzuma mu bwigato bw'imitima yacu hari impemu yagusuzumye hari impemu yakumenye mw'ijoro mu gitondo uri mu modoka uri mu ihoteli uri ku ishure hajyanire wari uri impemu yawe yarakumuritse no muri kano kanya yibwira gutangira raporo yibwira gutangira raporo y'ubusambanyi raporo y'ubusuma raporo y'ibinyoma raporo y'inzigo raporo y'amacakubiri raporo haleluya muri kino gitondo hari ubuntu bw'imana ijambo ry'imana rirabwira ngo amaraso ya abeli asaba guhorwa ariko amaraso ya yesu atanga imbabazi hari imbabazi muri kino gitondo ku bariko barihana hari imbabazi muri kino gitondo ku bariko barahindukira hari imbabazi muri kino gitondo ku bariko barabivamo ku bariko baracanisha bariko baracanisha hindukira 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 hariho benshi bahindukiye bagenzi babo intumwa za satani abakoresha ibitari byo barangiza bakajya mu ngoro y'imana barangiza bakajya mu bikorwa by'imana haleluya ndabona nakubwiye iterambere ry'ishengero ukwihana iterambere ry'ishengero ukurongorwa na mpemu yera iterambere ry'ishengero ukwezwa n'ijambo kandi aho bukeye bizabwira buta abihanira ibyo wakoze azushyira ati mu gihe cyaheze ugerageze guceceka ariko guceceka ugakora guceceka akora urabona ko umuntu wese yaba aceceka ijambo ry'imana riravuga ngo bavuze ngo temera akora ariko intego z'abavugishwa zubaha n'abavugishwa haleluya abagabo barabwira muri Yesaya
Imana mugaca mu nzira z'ukuri, mugashaka mu mayira abiri, hari amayira abiri y'ubusa, hari amayira abiri y'amacana, hari amayira abiri y'intege, umusohoka imbici y'uhoraho ibaturutse inyuma, ibabwira ngo ntimuzasangirwe inzira y'ukuri n'iyi. So kumbici y'amabuye urakoze urahaguruke ariko twese urwishyura urawushimiye gupfa kandi dukikijwe kuko no gushyira hejuru y'isi no kugira amazi kuko nta yindi zina twahawe yo guharirwa gukirizwa atari izina si Yesu ariyo, si Yesu Yusto, ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasabye imbabazi bari kubabiha kuko umunsi umwe warakubwiye ngo uzusaba imbabazi bari kubabiha. Asabye imbabazi umuntu wese atari asabye imbabazi umuntu wese ariko arahindukira, asabye imbabazi umuntu wese agiye gutanga inyishu iri mu bushobozi bw'ijambo kuri kijya kibazo cyari kimaze iminsi kandi kimumaze gukomeza. Eza ijambo ryawe mu biro bwacu dore guhagarara neza mu kigo cy'amagodoka, abandi bantu babikora mu bushobozi bw'ibi bintu bakajya mu mapete, bakajya mu biyaga, bakajya mu mavuta, bakajya mu mazi, ariko nta rindi zina bahawe rituri ingobyi z'ububasha atari muri byose. Eza ni mu ngufu kuko babihawe, eza ni mu mpamvu kuko babihawe. Atwebwe abakene abapasitori aho tugomba umwe natwe bikabifata, ariko mwami ababura amazi turasabye ubushobozi bwo bwarongora intumwa, ubushobozi bwo bwarongora ishengero. Natwe muri icyo gihe turacyari mu gihe cy'intumwa kugira ngo tujye kubihwanya n'ubuzima bwawe. Turagushimira imbabazi zawe, umukozi wawe wahetse kure kandi ukiri duze gukoresha ijambo wateye mu bigo byacu urikuze kuko imirimo yakoreshejwe ikurikije ijambo ryawe ryinshi. Urakoze muri iyi myaka y'ubu tugasekererwa n'izina rya Yesu. Abarwariye hano, abarwariye mu bihira, abarwariye mu bitaro, cyangwa barabwira ko ubuvuzi bugufi ariko kukikubwira bugufi wariye ibyaha n'izina rya Yesu. Ndategeka indwara mu muntu wese ari muri mutwe, ndategeka ibisigo, ndategeka amaciro, ndategeka imikuri. Abarozi bari hano ibyo bakoze mu mibiri y'abantu bawe Mana, n'izina rya Yesu rizamuke igicanga cy'indwara ndakibomore ububasha bwose usanga abaje barashuka kubabwira basinagura, abaje barabiha ababyeyi barabiha Mana nabishobora kucyubahiro cyane ijambo ishimwe icyubahiro zacu n'izina rya Yesu. Amen. Abazungu bajyana n'umwami w'amazi uribaza ko ariko bagera akabireki